دم باش والو گهدارن هجام بخیر هاتن خلقا مینو خلقا ما ایرو وانیا نو سر تیپین کلجاندنی تیپین کلجاندنی آنجی تیپین آلیکار و هنجی بیجن تیپین سوار سه ناو هنه هر سی ناو جی همان تیپانه او تیپانا چنه او جی سه تیپن ه و ی هر سی تیپانا سه ناو لوانده بن کلجاندن آلیکار سوار کارانی نواج بوچیب کارانی نواجی جبو گوته که نابرا دو تیپین دنگ دیر زاروای کرمانجی ده چنا به دو تیپین دنگ دیر دو هف دوارن جوه که دما کو قرطافه که لگوتنه که زیدت کن یانجی وقتانده که لگوتنه که زیدت کن هنی روشن جه هنه دبینن دو تیپین دنگ دیر دو هف دوتین جوه که وان تیپانا بکارتینن جبو گو وان هر دو تیپین دنگ دیر جهف دور بخن تیپ امین اکثر وانا ببینن تیپا ه وک آواهی شیناهی پروردهی تیپای خوزایی بوی آوایی هیویامه دوامین باوی ریوی لید بکو آنا کا پرسک بی بالم رو کیا وقتی کیجان تیپیره کیجان تیپا کلجاندنه بکار بینن yani çima gotna avahi de me tipa he karaniye çima ne ve çima ne ye rastî gerek kîjan tip a gotnê rehetir bike û siviktir bike em wê bikar bînin aniha mirov karî bêje avahî û mirov karî bêje avayî şînahî şînayî ama perwerdeyî girantir tê ez bêjim qey xwezayî bi vî awayî em nikarin bêjin bi vî awawî ya de bi vî awahî Ez bêm a rehettir ser zimanê mirov a gotnê nermtir dike em wê bikartînin. Mesela duwemîn em karin bêjin duyemîn jî ama mirov nikare bêje duhemîn. Mirov karî bêje ama giran tê ser zimanê mirov wisa wek têbînî dibe ku carna tîpên dengdêr li dû hev dû werin û mirov tîpê kelejandenê bikar neyin. Kengî sê rewşanê ve her sê rewşanê tîpên dengdêr li dû hev dû tên Bêyî em van tîpên kelejandenê bikar bînin a yekemîn jê kişandina hin lêkeran de kîjan lêker lêkerên ku bi dest bi tîpek dengdar dest pê dike ajotin axaftin avêtin ev tîpana mesela dema niha dikim me kişan dema niha ez ê bêjim diaxive her du tîpên dengdar tên li dû hev dû a bêyî ku em tîpek swar bikar bînin weke mînak diaxive diavêje di hin hevalnavin de hin hevalnav ew hevalnavê ku bi tîpa dengdêr dest pê dike wek biaqil mirovê biaqil mirovê bêaqil mirovekî bi ol mirovekî bêol rewşa siyan di nivîsîna hin navên biyanî de yanî navên biyanî tîpin cemwana hene di alfabeya me tune wek dua ew bi erebî mesela navê bi erebî dibe dua lê tîpa a alfabeya kurdî tune em diguherin di tîpên dengdêr li dû hev dû tên dua Seîd Suad Cardî bi kurtasî bilez ez ê vegerînim sê tîp hene grupekê çê dikin sê nav lê dibe ev grupa van tîpan tîpên kelejandenê tîpên alîkar tîpên siwar ew jî he we ye ne karê wan çi ye dikevin navbera du tîpên dengdêr wana ji hev vedqetînin ji ber got zaravayê kurmancî de du tîpên dengdêr li dû hev dû dinayên weke mînak avahî şînahî perwerdehî xwezayî bi vî awayî hêviya me duwemîn bawî rêwî lê sê rewş hene van rewşa de em tîpên kelejandenê bikar nayînin wek mînak kişandina hin lêkeran de diaxive diavêje di hin hevalnavan de biaqil bêaqil bi ol bêol di nivîsîna hin navên biyanî de dua Seîd Bi vî awayî em digên dawiya xeleka xwe waneya me bi dawî dibe heger têbîniyê we hebin kêmasî me hebin ji me re bêjin komenta de bimînin di xêr û xweşiyê de hêviya xeleka me nû bin.